Ottun tatta luğun karbalaq behölegen klubgar 2 kere kola sülelir, kultura tübükte qoletitten bız bulan, narot ayınıtın jetin spesialistleri ırı-bırı ektarıgar sethilaqtık kıttallar. Tattaga orhospogo samay kütülek jora kihege 2 sulus konkurska karbalaq doyeta namı namçı kolahanan batçaga deri kanna da köstö ehillelik istelen beylerinden köröçünü soğutan abılan turallar. Саңа сулустары чағылытар Джон Ура сылжан кепсир bu бастың терехенге ити сыл даянматтан Владимир Журков онна ытык көлтен Варвара Арахлеева бары түнен күсте ағырынан кытталлар. Bu iki çağılqay doyat sonno kürestehi dolguyuta namırı daligine Saqa televideniyetiger en suluskun proyekka taattanı attatan birten bir tühümeği ahan finalga tiyeller. Надежда Бурмистрова онна Владимир Жирков манылах коластарын карбалақ ұлықтоқтыры қас жоро терехин айы доғуя истеллер. Народ айымнетін жетігер Надежда тығы уғу таңатчынан, Владимир усуран салаятчынан үлелиллер. Мен манна кулуп колели хиран бараммын репетицияленер этим. Бэм хаджаммын. Кемді хоғарин. Онтон жа истен хаяуттар, хағылауттар, концерт калырин болбудум. Жон таханара дейін шөйбә олайды. Астына бұн ағай, олырбын, хөбілүйбін. Бастаны лауыппар, конечно, бәм толкуй бұдым. Онтон постепенно уже веренен бар бұдым. Та конкурстарға, та караланды оллахин кыттатыбын. Та конкурс үшуе дейін кехеті еммаран біле қолауыр қайндақ ұлды жонлары көріғын жаныштаған айды бар. Мандық ұлдылары бет қолауыр өте Рейсан Захарова көріғар тейбетім min tolerarıbın lay tötte de beste de toler bittara onu bile tergalı töt bes var yani eğitimde. Onu istengen bile bu kehitten ben tıkatın istegan atın kehitten tuğunar istegan yapıldık. Tanı kehi öğrenir. Кинелерден кутуллар көмүз дорхон жәнкер алып көрөчүнү музыка абылыр долгураңар сурайын кебер жикти турукка киллерер. Тыммакка чыпчылы баккада көрө истел ругайган университеттер Владимир Жирков бу сутортагыта Раиса Захарова атынан жохун конкурс кыйылага болан турар. Кутта хүлейттері қарбалақ тырымна суаттара бұқырдық саңа сетихилерге, үрдік чыпчаларға сирди кынатты турдунна. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саңа күн